Gula-gula. Ito sa electric po negara. Daerah kata mati ada biasa. Oh, si luar. Sabi ba ni na? Hinang kamasusan bikwa bay melo ke rapa pikidolo sangat tu na pasambayangan ki pasat ki sa tundoy temimintu tawalan nalakataan lante katongkonan tumang kamo ipapasan ni simisa-misa tu apatulan na pugaw deno pa opuangan na pugaw meloy situru lalampak purayami uang matua po tutumang pakilan suruga ya temimintu tawalan potongkon tamateinan tu lake do may pira-pirainan piranuan mapuang kumakamu tutontong lampas sake laundoana nila lukalingkan na anama din rapo salama tamateinan an napugaw ito yun nakatongkonan tuki parampaw lebe puang kipuang Yesu tutuo maparenta si sulakamo na pinamasalo totemo si atontong selako na amen lasangan na ambe na anak na pinamasalo amen por suman balo siman tadi tuang pun na indolipo tumbuh kumukuong nanay tundan inde tungkonan na nene di ponene etunan ng inde esuman makaraing na siya pumandulan bandang nasiran na pandan balan na balan na inde targo turiyang na nalam di mo sumpusuka na dete mo kan na bununa larigin sa emo tubusong na tolol pas haraman na ban na masiran na pandan balan na ang kubindan ko ilaw sumbong ni ang ditulong na ito berlakutan lang alaw ko lakutimban tingayo malabi na to di demme babayran na to di kala apatam pakapelalan na gebindan niling kana sarailan te tondokilan te lisun na padang adi bebo lakulo malabi na turran to parenge turran pe kamberan pe kaindoran papaka ang kulami katabe lakutimban tingayo malabi na angga tumangka di dulu tekken to pura di turata aba sito ito kun peto kun gayang nalimbang asitinti ina turran besu amadatun na puang atun kala akaparayalun tara amakarayan na ituram putong kun makalima anak ito tutun maway mata turam putong kun ni ambole ko na pedaw nene unne sukni kulla sumolena pedaw ambe tuling beso sandalin ko na tungkon pantarisan malabi inangga tutiumba alilina ngana makalima na angga to tiumba apa lili na pada madi batu alu dullo ko targi di kurandan na pada di sangalla lili na pada madi pobas setang na makalima na angga to tiumba lili na to daw pada madi pobas seadin na dullo ko pada madi pangaroren tiumba
Bani lolo. Iya. Iya. Kok siap? Iya.
jangan bikin begitu main kosong. Kayak semua yang hari ini. Ya kayak masih sama ini semua nih. Kung may piram matisan masih Amila. Sipir kayak apa? Sipir sampul tidak. Wow. Walaupun kita ada Agni Komandaan Nadia Sampai Kepada Tuhan Nakal Nakni Komisi Nasin Betal Kuran Inde Dai Nakni Kutulungku Kumuk Kutumat Dan Sariong Idian Numorotong Inde Alumna Tuhusul Inna Sampana Tololo Pasarmana Inde Inan Baktulan Tang Namro Misa Selaku Namro Talo rombongan nasya nene arma inde bebo rambung putih itu rara makamban lampanan kuku masih biadaran mak ate tamkian surut inde lang pataru kata umpunan na inde inan namro misa batulan tengah namro 2 namro talo rombongan na keluarga ne iyan Domai buntut hang ale atau masamala mempat lako siya nene Yordan lambatar katongkonan na mentamalan tangan nomor apa selako nomor 6 rombongan na siya nene Elai Cynthia batu Deborah datuan lama itu manete mempatu lako siya nene Yordan labatar katongkonan na kendek alang letter taru ulang tang nomor apa selako nomor 6 rombongan na keluarga almarhumah nila irandanan keluarga almarhumah ne lai irandanan lama itu manete mempatu lako ne Yordan labatar katongkonan na kendek alang letter taru ulang tang nomor apa selako nomor 6 rombongan na pengelukin lamay peraukan rampo umpamanda bunturinge narara makamban umpabintin tondon sarin na bubuta masih piadir ma ate detangkian suru ulang batarro katongkonan na kendek alang letter sulainan nomor misa analan tanga nomor 2 nomor 3 rombongan na siya nene Eranda lamay peraukan mempatol ko ni Yordan labatar katongkonan na mentamalan tanga nomor apa selaku nomor 6 rombongan na siya nene Eresa
lamay pa tulungan tumanete mempatulako ne Yordan lampataru katungkunan namin tamalantang numero apa saya ko numero 6 Romana Pumudeo lamay tungko mempatulako ne Yordan lampataru katungkunan namin tamalantang numero apa saya ko numero 6 Romana Papa Erna jomay sangata mempatulako Papa Dera Lambataru kadungkunan namin tamalan tang nomor 7 salako nomor kasera Romana keluarga ne pani damay bokko mempatulako Nene Andre Lambataru kadungkunan namin tamalan tang nomor 7 salako nomor kasera Romana Kepala Desa Wasponda Batu Pak Satria Kepala Desa Wasponda Batu Pak Satria Jomai Wasponda Rampung Putete dalam kampan pelambanan buku tengah CPAD dan lampataru kadungkunan na inan nomor misaan batulan tengah nomor 2 nomor tambul Romana sa Nenek Naniel lo may batu alu mempatulako niyan lampataru kadungkunan namin tamalantang nomor apa selako nomor 6 Romana Papa Indri jong may rembon mempatulako Papa Pania lampataru kadungkunan namin tamalantang nomor 10 apa selako 20 Romana Nenek Melda Pangararian mempatulako Papa Aseril lampataru kadungkunan namin tamalantang nomor 20 misa selako 20 nata Romana Papa Arnold Domainila mempatulako Papa Aseril lampataru kadungkunan namin tamalantang nomor 20 misa selako 20 nata Romana keluarga Pengmes Domainila mempatulako Papa Aseril lampataru kadungkunan namin tamalantang nomor 20 misa selako 20 napa Romana siya Eleni Singki Pangararian mempatulako Papa Aseril lampataru kadungkunan namin tamalantang nomor 20 misa selako 20 napa Romana siya Papa Paldo Domay Marinding mempatulako Papa Aseril lampataru kadungkunan namin tamalantang nomor 20 misa selako 20 napa Romana Milen Sola Adina Indebebo mempatulako Pumabatu lampataru kadungkunan namin tamalantang nomor 10 apa selako 20 sitaruna Romana Sumbung Jomay Morwadi mempatulako Pumabatong lampataru kadungkunan namin tamalantang na Pumabatong Romana Sumbung Jomay Morwadi mempatulako Maosa lampataru kadungkunan namin tamalantang na Maosa Romana Sumbung Jomay Morwadi mempatulako Lego lampataru kadungkunan namin tama inan na Lego sitaruna ada anak nenek di nenek sangka aturan todolota anak tengah sambuan titik walukin dito nalambu imo sumpu suka na DTM mo kan nabuno na napo sangka indo to nalambi imo kan nabuno na nangasiran na urenden ki ilimbong na sanda malotong balayang kita sige mahara di bolong na mindo sandalindo na raramakan bantungkun pantarisan magarang na kena itu pemasulu atau pamatuka maundungan na tolong rampung pamanda
bunturing na basse situ ka ato diong padang adima akale diong lili na padang di kobas sekakan na tongkol pantarisan mala di inangga to tiumba adaya mai lili na unun na salu kalua umbo na kalim buang na bobati umba padang di sadan para sama kati ikan betul tiumba padang di cokesan makali maknani batu tiumba tolak padang
Ia rombongan nasihat nenek aksan lama itu maniteram pama renden antero matu utuma atau konan laki mempatu lako siang nenek Yordan lapataru katong konan na kindek alam letter E sitaru lantang nomor apa saya ko nomor 6 rombongan nasihat nenek mar lama makula mempatu lako nenek Yordan siang nenek sin lama itu manete mempatulah kone Yordan. Siapa nenek Owe lama itu manete mempatulah kone Yordan. Siapa Pak Owe lama itu manete mempatulah kone Yordan. Mama Karen nomela paman mempatulah kone Yordan. Siapa Mama Awuli lama itu manete mempatulah kone Yordan. Siapa Pak Sin lama Pak Gasingan mempatulah kone Yordan. Siane Epil lama itu manete mempatulah kone Yordan. Siane Negira lama tumbang itu manete mempatulah kone Yordan. Siane Epani lama itu manete mempatulah kone Yordan. Siapa Musari lama itu manete mempatulah kone Yordan. Siane Oil lama pasar lama sangala mempatulah kone Yordan. Mintu mata mempatu na kone Yordan. Lapakaro katongkonan na mentamalan tangan nomor apa selko nomor 6. Rombongan siya nenek gira lamay tumbang tumanete rampung putih tera makamban umpulambanan bukutang sepedera na tetetang kian suruh lampararo katongkonan na kindet alam letter B. Si Carlo inan nomor ini solalan tentang nomor 2 nomor tando. Si Carlo na Romana Pungusto nama buntu bau rampu putih tera makamban umpulambanan bukutang sepedera na tetetang kian suruh lampararo katongkonan na kindet alam letter B. Si Carlo inan nomor ini solalan tentang nomor 2 nomor tando. Rombongan keluarga Lempang inde bebo rampu putih tera makamban umpulambanan bukutang sepedera na tetetang kian suruh lampararo katongkonan na inde inan nomor misa solalan tangan nomor 2 nomor tando. Rombongan keluarga siya nenek air keluarga nenek air dua meter kami tumanete rampu putih tera makamban umpulambanan bukutang sepedera na tetetang kian suruh lampararo katongkonan na kindet alam letter B. Sola inan nomor misa solalan tang nomor 2 nomor tando. Rombongan keluarga Mama Reski. Keluarga Mama Reski lama itu manete mempatulah ko ne Yordan. Lampararo katongkonan na kindet alam letter B. Si Carlo lantang nomor apa selko nomor 6. Rombongan Papa Siren Jomai Jayapura mempatulah ko Papa Kuensya. Papa Siren Jomai Jayapura mempatulah ko Papa Kuensya. Lampararo katongkonan na mintamalantang nomor 10 apa selko 20. Rombongan Bapak Reski Jomai Jayapura mempatulah ko Papa Kuensya. Lampararo katongkonan na mintamalantang nomor 10 apa selko 20. Rombongan Mama Gilbert Jomai Jayapura mempatulah kawan Papa Kuensya. Lampararo katongkonan na mintamalantang nomor 10 apa selko 20. Rombongan Nenek Kirpin Mila Pangrorean mempatulah ko pengeseri. Lampararo katongkonan na mintamalantang nomor 20 misa selko 20 na apa. Rombongan keluarga almarhum Intan lama itu manete rampu putih tera makamban umpulambanan bukutang sepedera na tetetang kian suruh lampararo katongkonan na kindet alam letter E. Si Carlo inan nomor misa solalan tang nomor 2 nomor tando. Rombongan keluarga Nek Taro inde lebo rampu putih tera makamban umpulambanan bukutang sepedera na tetetang kian suruh lampararo katongkonan na inde inan nomor misa solalan tang nomor 2 nomor tando.
Rombongan keluarga Bapak Brendo, keluarga Bapak Brendo, lama itu manete. Mimpat loko ne Yordan, lapa taruh ketungkunan na kindik alam letter E, si taruh ulang taman nomor apa? Selako nomor 6. Rombongan nenek dera, lo may palesan tua, nenek dera lo may palesan tua. Mimpat loko Pak Dera, lapa taruh ketungkunan na tamalantang nomor 7, selako nomor kasera. Rombongan keluarga Neparo, Damai Sa'dan, keluarga Neparo Damai Sa'dan, Mempatu Lokotinus, Lapataru ketumpunan nan tamalantang nomor 20 Nisa, Selako 20 Napa. Rombongan keluarga Nepi Damai Sa'dan, Mempatu Lokotinus, Lapataru ketumpunan nan tamalantang nomor 20 Nisa, Selako 20 Napa. Rombongan Mama Noven, Damai Sa'dan, Mempatu lako Mama Noven Damai Sa'dan, Mempatu lako Mama Hanen. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 20 Nisa, selako 20 Napa. Rombongan Papa Harel Damai Sa'dan Sangkaropi, Papa Harel Damai Sa'dan Sangkaropi, Mempatu lako Tinus. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 20 Nisa, selako 20 Napa. Rombongan Pong Eki, lambat tu mana kambira, Pong Eki lambat tu mana kambira na Mempatu lako na Yordan. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor apa? Selako nomor 6. Rombongan Pong Eki, lambat tu mana kambira, Mempatu lako Pemabatu. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 10 apa? Selako 20. Rombongan Papa Anopi Bumipangna, Mempatu lako Yori. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor apa? Selako nomor 6. Rombongan Nenek Olit, Jomai Tondo Korete awak makale, Mempatu lako Pak Olit. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 20 Nisa, selako 20 Napa. Rombongan Nek Peri Jomai makale, Mempatu lako Pak Olit. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 20 Nisa, selako 20 Napa. Rombongan Mama Jupri yang may makale, Mempatu lako Pak Olit. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 20 Nisa, selako 20 Napa. Rombongan keluarga Nek Lampin, Indiri Bok Tumendeng, Rampu Pedete ada Ramakampan, Umpelambanan buku tang sepeda mak tete tangkil suruh. Lapataru ketumpunan na India ina nomor Nisa, solalantang nomor 2, nomor 3. Rombongan Papa Dona, lama itu manete, Mempatu lako na Yordan. Lapataru ketumpunan na kindik alam letter B, sekarang lantang nomor 4, selako nomor 6. Rombongan Papa Ines, to tete Lampio, Mempatu lako Indok Batu. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 7, selako nomor kasera. Rombongan siya Nenek Alpin, lamay Pasar Lama, Mempatu lako na Yordan. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 4, selako nomor 6. Rombongan keluarga Atike Parasa, Memeluai Mempatu lako na Yordan. Lapataru ketumpunan na kindik alang letter E, sitaru lantang nomor 4, selako nomor 6. Rombongan Mama Adeli, lama itu manete, Mempatu lako na Yordan. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 4, selako nomor 6. Rombongan Harol, Popong, Mempatu lako Papa Ulit. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 20 Nisa, selako 20 Napa. Rombongan Bapak Mantong Jomai Jayapura, Mempatu lako Papa Akuensa. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 4, selako 20. Rombongan Pak Ketua IKT Wilayah 2 Jayapura, Pak Ketua IKT Wilayah 2 Jayapura, Jomai Jayapura, Mempatu lako Papa Akuensa. Lapataru ketumpunan naman tamalantang nomor 10, selako 20. Rombongan Ansar, Bumi Sasa,
Mimpatul ko na Yordan. Yang pataru katungkunan ng tamalantang. Nomor apa? Selako. Nomor 6. Rombongan na Deo lo may tokesan. Deo lo may tokesan. Mimpatul ko na Yordan. Yang pataru katungkunan ng tamalantang. Nomor apa? Selako. Nomor 6. Rombongan na Papa Maya. Papa Maya. Jumay Flores Manggarai. Papa Maya jumay Flores Manggarai. Mimpatul ko. Pangalak solarina. Lapadaru katungkunan na kendek alam letter B taruh lantang nomor 14 selko 20. Romona Mama Adian jumai selayar. Mama Adian jumai selayar mimpatu ka pangalak solarina lawan pataru katungkunan na minta malantang nomor 14 selko 20. Romona keluarga ni Erangga damai kalimbuang tumadatu mimpatu la ko indok goga. Petaruh katungkunan naman tamalantang nomor 14 selko 20. Rombongan Papa Papaan Peli jong may Pak Terong Palopo dami woko mempatu lako indok goga. Petaruh katungkunan na mentamalantang nomor 14 selko 20. Rombongan na siya nenek tia dami woko mempatu lako indok goga. Petaruh katungkunan na mentamalantang nomor 14 selko 20. Rombongan Mama Andi damai boko mimpatu lako indok goga. Pataru katungkunan na mentamalantang nomor 10 selko 20. Rombongan na siya nenek Wanda inde bebo mimpatu lako indok goga. Pataru katungkunan na mentamalantang nomor 10 selko 20. Romana keluarga almarhum Siane Risma Tumanete mimpatu lako Pak Akesia lampataru katungkunan